Kaseng Rangba Catholic jang kanong Cloud Parish nong Stone Diocese. Hak tayo baladep kelak pelong ya ke seminar ba arsengi. Kata nadu ke sisa jan buat penkut pat hak si blay. Kum sibinta banang penjan ya kirang ba ke parish ban tenrong lem ya ki kambalang na ke benta ke berom blay. Banang penskem ya kanong rem kay ngasem ling ba ke jing blay. Hak ini ki arsengi lawan ban ay ya ke tin blay du ba kenet shadap belakan bon kimat ke bayade bagi jing mensim kejing jan bat sanya barbor hau blay na benta ki eke baro wal ban sim kya hakaban ya pulilang ya kaktin blay hak yang kesem ban pelong ka tolong kejing hak yang kesem lai don rikat lang hak sing sajan Father Fernandez bari parish priest ka parish bat hak sing ikut ka seminar kirang ba klayo ban simenta shwa na ka mas bukhoi hak porch po buji mstep bala perminta do Father Damasiano bari assistant parish priest ka parish bat hadin kamas kirang ba kelak pelut ya kapor barok hisingi ban sengap ya kejingkai no nongkren balak pengam jeliu bah syapang kejing kekrisan ban le ya kaman ublay bat ban peni dekikam om ban syukut ha kejingkren khamtam ubalak kren jeliu halor ka kitab Jeremia kalau no makhatnyo kerkhat chipo ka boong nga utrai nga yit ya kejimut jengkerkhat nga tenju ya kidonot kibriu nga ai bainong ya wei pa wei ubriu katkum karkom bat katkum kiso kejingle jengu ukun turu ban kan mau barakhi berbor ya kisah hukum bau beli ula ai hangi nak benta kejingelong kawai batu kalau boleh nak gospel Matius ru kalau nong kebakat lai kedekat kebakat sauru mudur hadiat hajar senam nak gospel Matius kalau nong kebakat lai kedekat saur hadiat hajar senam tam bau Jisu lakran ya kipat Israel ya kajing menti jom kipat Israel ya kajing bangsa skor jom kipat Israel mo hadir hajar senam tam ukun jom ulai hajar senam mencuba ukun jom ulai ulam takwan usupa ada kinong ya tu lupa mo saya nong ya tu lupa ulai upa yo saya nong ya tu lupa ban keren ya kini kikun Israel ki bamenti ki bapane ka don ki bangsa skor yo nak takada ki khamat jom ki pek nrai kim yoi ki skor jom ki don nrai kim yo snow kadonut jom ki kadon nrai kam pai pam namar balai bagi cenai no balai te hadir bau balai ulai yoi begini ki priu kim sha skor la pa do kun la jong jisuru adien bau jisu wanru na gospel Matius kalanong kalai ka saw Jisu kerana kijo ki kentir om kai ka bau Isaya ulai tu lupa kala urlam ki senam senam nrai kelam sautu pipet sapet nrai kelam yoi namar balai dapat melen ya ka do jong lupa kumta kimla ban pai sana bangan pekat ya ki man lau diem bangsa Israel kanna ban berat kadin 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 job atau Jisu keren ya gini siapang kiding se atau Jisu keren siapang kiding men siapang coba cobi suai buksa yang atau Jisu batai kita kiding se batai kita kiding men bangkat no siapang bahasa sejarah kita, nah yit yang jin berkat ayu, nah tunjuk yang didownload kibriu, nah ai bainong yang way po way briu, takum karupong kajong, kasih ke benang kom yang terus kalau nong kebasan kedekat kebahan briu. To pendam ya lagi dak jing smauret hakikati badan bor jong ulai bat kumta unduk kentir ya pi syajram hakaya kebabiang pendam mek hau ulai dak jing smauret trai pendam dak jing smauret trai pendam dak jing smauret trai pendam dak jing smauret ulai unang kentir ya pi ulai unang kentir ya pi kasih kebentuk jom terus kalau nong kebasan dekat ke bandri tu pendam dia lagi dak kajing semaurit hakikati badan bor jom belai
punta unduk kentiu ya pi sejarong maka ya kababiang nga ngayo i nga biatu ya pi ka tray jo nga IT bai haulai IT bai haulai IT bai haulai mata ki kam jo nga ro kinang kiu ngalek permang jingalang keleng saudong syabau keruat sejaitia syagaro inong hikai hantu Hindu ruto Muslim ruto Presbyterian ruto Church of God ruto Kibadanglong Kasih ruto Henry ngas dang nangkong dakak tien ka jong ulai